ovo treće što rade, to ćemo isto snimiti poslije Lof. Vrstu koja je televizijski evoluirala. Ajmo još jedno. No. Vidjet ćete ih kako stopiraju program na svojim kanalima, čitaju tekst i uče ga na pamet, snimaju reklame u kojima znaju tekst. Akcija! Vodim vrstu koja je televizijski evoluirala. Vidjet ćete ih kako, ajmo sad kraj, vrstu koja je televizijski evoluirala. Vidjet ćete ih, još jednom, to je dobra bila. Vidjet ćete ih kako prate TV programi, stopiraju kanale i ostale gluposti. To vam mogu reći da je to sve u redu, da nema nikakvih problema. A sad dajmo još ovaj kraj, jedan dobar. Ovaj konop se dopao jako. Odlično. Još jedno. Ajde. Može? Aha. No.